spelling sa ambulance? Basta usay spelling Sus na. kasayo ra kay anak. Ambulance. Asuman. Kuan managaw. Wi 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 wi. Kinahanglan jud ay ambulance kay gipatol man. Bala. Go. Unsa man gaw? Du kapangurat mga gaw. Usay spelling sa ambulance? Basta usay spelling Sus na. kasayo ra kay anak. Ambulance. Asuman. Di Di man na mao. no. B Ay, aka naman gagawin. Di man na mao. Ambulance. Basta usay spelling ka na, di ko kabalo. Kuan lagi. EMBU. Di man na mao. Kuan man gaw. Ano? Wi 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 wi. Wi wi. Kuan man agaw. Wi 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 wi. Kinahanglan jud ay ambulance kay gipatol man. Bala.